wf.komoi. Pastor, Yedoja now. Hallelujah. Nanyebe eva kana totro blibo na peya kakachoida na wagbem keke bibo akata bebe mi kafuma u. This is the day. Egbe nyen keke ya ye egbela nkekewe miatoe It will be done. avame What are you? tika wa memanele fofo Well, thank you for this. miede akpeno de kapopo yata For this akpe de eyata akpe de doyo kata ne dobe ya wo plan to do. eye ne sogbo be ya gawo mawu me bia be amesiame ile toji le kapopo yamela wo fofo alo totro be nu seya de gedo pa gbemele Yesu pen komen One around. tro amesiame penchinya apato me dogbeda Whatever the condition bele kekenye nonomea we're going through. benu kake me tomie lea tso zaya me dzila emene nyona me siame lo apeto do kpe dzi le miaƒe agbewo me le ame siame ƒe agbe me le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme apeto me da akpe na o le Yesu ƒe ŋkɔa dzi mi do gbe ɖa le ame sia ame ne gblɔ nam sese ɖe le aƒe me ɖa bena amen akpe na mi mina anyi fa míalé ŋku ɖe Daniel ƒe agbalẽta gbãtɔ ŋuti eye Mark le kpekpe bla velia na mi Daniel ƒe agbalẽta gbãtɔ kpokpoe bla velia míaƒo ŋutɔ ku ɖe Daniel ŋuti Shadrach kple Abednego eye nu si ke míakpɔ le woƒe agbe me nu Mawu wɔ na wo la ele wɔ ge na wo hã le fiasi ya Daniel tagbãtɔ kpekpe blave egblɔ be eye nya sia nya si fia la biawo le nunya kple gɔmesese me la ekpɔ be woƒo eƒe fiaɖuƒe blibo la ƒe dzotɔwo kpakple bokɔnɔwo katã ta zigbɔziewo ya ƒe nyamefiatɔ va na o be nu kake me ne to tsã va yia enu nyui aɖe gale mɔ dzi gbɔna na o etsɔme nyui aɖe gbɔna na o lãmesẽ nyui la va na o ŋkɔdede nyui la va na o ƒome nyui la su asi o agbe nyui la su asi o edɔ nyui nakpɔ la o nu sia nu azu nu nyui le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ le kpe o edzi be natɔ na ye elabe nu sẽ le yamasi nu tete le si aƒetɔa lɔlɔnu faa le me be nu sia nu yi ke le agbewo me la natrɔ zu nu si ke anyɔ wu adze gɔme tso zã ya me eye lãmesẽwoa adze gɔme tso zã ya me eye nu sia nu yi ke dzim ne le kple agbewoa ɖo yi ekpɔ be nyɔ na ye lo gake magblɔ nɔ be aganyɔ zigbɔziewo kaka va se ɖe ƒea ƒe nuwuwu la kaka míadze ƒe yeyea me la o enuwo aganyɔ wu na o le Yesu ƒe ŋkɔme ebe le nuwo katã me nunya me ye o gɔmesese me ye o agbemenya me ye o eɖanye ŋgɔgbedede be nya me la eɖanye nusɔsrɔ̃ makpadzi o Biblia bena le kesinɔnuwo me la wokpɔ be eƒo wo katã ta wu zigbɔziewo wu yeƒe bokɔnɔwo kpakple be dzotɔwo katã le dukɔa me wotrɔ yeƒe mawunya ƒe tanyenye Mawu le míayɔm hena etsɔme nyui Mawu le míayɔm aƒetɔ la va ele kpe o ele yɔ o be mekpɔ nu yi me tom ne le mekpɔ avifafawo mekpɔ wo kakawo mekpɔ ti yiwo ne bɔbɔ na anyi ɖo fisia Mawu be ɖe yele kpɔ o be yakɔkɔ o ada ɖe nu si ke nyɔ la me gblɔna be amen
nua me tɔn ye míakpɔ le fia sia yaƒetɔ le kpe mía dometɔ ɖe sia ɖe be yeawɔ nu nyui yawo na mí nu gbãtɔ gbegblẽ si ke vana to Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ me eya ye abonsan dzina be yeawɔ na mí edzina be yeatsɔ mí tsɔ de nukpe me edzina be yeado vlo mí abonsan dzina be yeaɖi gbɔ mí to Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ baɖa me gake Mawu maɖe mɔ o maɖe mɔ be Satana la akpatse ɖe dziwò akpatse ɖe dzinye o la makpatse ɖe ƒonye me dzi o nu yiwo katã me wɔna la Mawu maɖe mɔ o maɖe mɔ be Satana la ba si me nyamamlɛa anɔ o le Yesu ƒe ŋkɔme eye nye gbegblẽ si kple vlodoame yi ke vana to Babeltɔ ƒe agbenɔnɔ me akpa velia nyametsotso hena etsɔme nyui yi ke la su mía si bena míava Yesu ƒe kpɔkplɔ te elabe ame si ke Yesua yeƒe ŋkɔ kɔkɔ yeƒe ŋkɔ enye ŋkɔ gã ƒota ne ŋkɔ katã eye ame si ke wònye ta la ele be wòanye aƒetɔ na mí ta ele be míatsɔ míaƒe agbe aɖo anyi hena agbe kɔkɔ ya ye yɔyɔ nutɔlia hena agbe yi ke aklẽ Mawu ƒe yɔyɔ hena agbe si ke aklẽ aganyɔ wu divitsi ɖeke magakpɔ ŋusẽ le agbewo dzi o mebe gbegblẽ ɖeke dɔléle nu baɖabaɖa mɔ katã yiwo kplɔ amewo ɖoa gbedo gbe ɖa be wo katã ɖe te ɖa le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme míakpɔ nugbãtɔa keto na se gɔme nyuie ye nye gbegblẽ kpakple vlodoame ma gblɔ ŋuti nya na mi Israelviwo ɖe Israelviwoa miakpɔ be dziehe anyiehe ɣedzeƒe ɣetoɖoƒe li ye fiaɖoƒea ma ɖe ve eye edziehe be fiaɖoƒea kpakple anyiehe ƒe fiaɖoƒe hã li eye Yuda be fiaɖoƒea wɔwoe ya woda le Mawu ƒe sia dzi eye wonɔ agbe nɔm abe Babeltɔwo ene wole agbe nɔm abe ɖe Mawu ƒe amenuveve mele woƒe agbe me o eye wometsɔ Mawu nya ɖeke tsɔ de tame o eye aƒetɔ be edzi be anɔ agbe abe Babilontɔwo enea makplɔ mi wo dome eye Mawu he to na wo eye Babeltɔwo va kplɔ wo yi ɖe Babilonia vɔ se gɔme be kokoko la agbenɔnɔ ya geɖewo me vɔ edẽ kple aglãdzedze ya eɖo agbemenɔnɔ me na wo koko eye Mawu gblɔ be mi mele naneke tɔ gɔme se me o mi menya nu yi tɔ Babel agbenɔnɔa madɔ Babel fia ɖo ɖa eye Babel fia va lé wo aboyoe maxlẽ ŋutinya na mi ena mi nya le Daniel ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpekpe gbãtɔlia egblɔ be le fia Yoyakim ƒe fiaɖoɖo eƒe etɔ̃lia me la Babel fia Nebukadnezar ho ɖe Yerusalem nu eye woɖe to ɖe kpekpe velia eye Yehowa tsɔ Yuda fia Yoyakim kple eƒe Mawu ƒe aƒemenua ɖewo ɖe asi nɛ ekplɔ wo yi ɖe Mawu ƒe nɔƒe ke le Sinai anyigba dzi eye wòtsɔ nuawo da ɖe ƒe nudzraɖoƒe le eƒe Mawu yeƒe trɔ̃wo be xɔme kpekpe tɔ̃lia gblɔ be eye fia la de se na aƒedzikpɔla ƒe amegã Aspenaz be woaɖe ŋutsuviawo tso Israelviwo dome ame siwo tso fia ƒome kpakple bubumewo dome nua nu nye be ɖewo sɔgbɔ yewo lé wo dzo woɖe wo aboyoe tso woƒe duwo woƒe towo woƒe kɔtawo wolé wo katã tsɔe ɖe Babel nyigba dzi mina megaɖo ŋkue dzi be
ame geɖewo la wole agbe anɔm koko abe Babel tɔwoe ne wole agbe yi ke ƒo ke nɔm gake Daniel, Shadrach kpakple Abednego la wo hã wonɔ ameawo dome wonɔ ame siwo lé aboyo la dome gake se gɔme be Mawu ɖo taɖodzinɔ aɖe na ame mamlɛawo yiwo kakpɔtɔ le dua me eye nuwu kpikpi enelia gblɔ be ŋutsuvi siwo nu mewɔ afi aɖeke na o eye wodze ɖeka Adam le mo na wo wodze si nunya le tagbɔ na wo eye wozã la be woasubɔ le fiasa me eye woafia Kaldeatɔwo ƒe nuŋɔŋlɔ kpakple egbewo woafia wo egbeawo be woafia nuwo woafia wo ale yi ke woŋlɔna Kaldeatɔwo ƒe gbe ikpeamatɔ na minya be eye fia la ɖo woƒe gbe sia gbe noɖoɖo na wo tso fia ƒe noɖoɖo kpakple ewɔme ne woatsɔ anyiwoe eƒe etɔ̃ emegbe ekem woasubɔ fia la ta enye gaƒoƒo aɖe le fia Babel Nebukadnezar ƒe gaƒoƒo me be woasubɔ ezã yewo ta nuwɔnawo katã enye fiaya ƒe agbenɔnɔ efiaya dzi be yeatsɔ yeaɖe ɖekadze yawo be susu ɖa bo megalɔ̃ Mawu o kple woƒe dzi blibo luʋɔ blibo kple woƒe ŋusẽ blibo edzi be aɖe wo be susu ɖa ŋutɔ keŋkeŋ tso Yudatɔwo ƒe agbenɔnɔ gbɔ yeaɖewo ɖa le adzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ gbɔ ne woava nɔ agba be Babeltɔwoe ne eye woanɔ nka woatu alo woatrɔ tame na wo ŋutɔ kekekem eye enye ya eye woato nɔ be agbe yi mi be mianɔ eya le yi miawɔ nuwo ya nu yi le nu miasrɔ̃ ya elabe ema pɛpɛpɛpɛ nenema tototo ye vivitime ƒe fiavi la be nu yi ke si ŋusẽ le la wɔna eya pɛpɛpɛpɛ ye Satana yi ke le keke sia dzi ɖom la ewɔna edzi be ɖe yana be xexemenɔlawo katã anyigbadzitɔ katã la yeaɖe wo be susu ɖa tso Mawu gbɔ edzi be ɖe yeaɖe miaƒe dzi ɖa yeaɖe miaƒe susu ɖa le Mawu dzi eye miale mɔ baɖabaɖa miale emɔ ƒoɖiwo emɔ gbegblẽwo atsɔ eye mianɔ agba be Babeltɔwoe ne miekpɔ nu yi ke ye fia dzi be yeawɔa nu ka wòdzi be yeawɔ yeaɖi gbɔwo edzi be ɖe yeatrɔ ƒe nɔnɔme nu katã nyaɖeɖe ƒe agbalẽ ta 18 nyaɖeɖe ƒe agbalẽ ta 18 kpekpe nelia nyaɖeɖe ƒe agbalẽ ta me 18 kpekpe nelia ena minya le afi ma be eye mese gbe bubu aɖe tso dziƒo nɔ gbɔgblɔm bena mi ame siwo nye nye dukɔ la mi dogo tso wo me bena migade ha kpli wo le woƒe nu vɔ me o eye bena miagaxɔ eƒe fuwɔame ɖeke o Mawu dzi be yeahe ʋɔnudɔdrɔ̃ ava eye medzi bena Babel fia medzi be ye ɖeka yeato vevesese ya me o fukpekpe ya me o medzi be ye ɖeka yeato fukpekpe mavɔ ya me o pɛpɛpɛpɛpɛ ale yi ke Satana dzina be yeawɔ abosam nya be yea ye tɔ vɔ enya be ye ge tso dziƒo wonyae le afi si ke dzaglã le tso dziƒo eye wòva anyigba ya dzi eye wònya be gaƒoƒo megale esi o yeyi kpui aɖe koe le esi enya yeƒe nuwo enya nu yi ke le nɔ teƒɔe eya yi ke nye daxoxo ma yi ke nye Satana yebe nɔƒe nye fukpekpe mavɔ medzi be ye ɖeka ya afi ma o eya ta dzi be ya able ame geɖewo akplɔ wo tsɔe ɖe tsɔtsrɔ̃ me edzi be alé wo hã eya ta wòtsɔna tetekpɔ vana be yeable wo be yeanɔ agba be Babeltɔwoe ne agbe ka Babeltɔwo nɔna o agbenɔnɔ kae le wo me o edeke le wo si o nɔnɔme kae woakpɔ le Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ me o wonya me yiwo katã me Mawu
vɔvɔn aɖeke mele o. Salmo pagbale table atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe ve. Salmo table atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe velia. Ebena eye Yehowa ɖe ŋku ɖe amegbetɔviwo be yeakpɔ be ɖe ame aɖe dze nunya eye wòbiana Mawu ta sena mahã. Salmo table atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe ame tɔ̃lia le ƒe gbeme. Mawu ɖe ŋku ɖe anyigba dzi ɖe wòkpɔ Yudaviwo le Mawu ta biam le sesema awu ɖe. Ɖewo le dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ tsɔ le nɔnɔma. Ɖewo le agbe dzɔdzɔe nɔma awu ɖe. Ɖewo nye toɖolawo agbe ɖe. Wo katã wogbe. Eya ta Mawu na woɖe wo aboyo yi ɖe Babel. Woyi wo la gbã Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ le lãme na wo. Eye mlɔeba la Mawu ŋutɔ kplɔ wo da ɖe Babeltɔwo dome. Eye nyabia se nye be agbe ka nenɔna le keke ya me. De wo agbenɔnɔa sɔ kpakple Babeltɔ tɔa. Fi ma ye nu kpẽa tsona va na la. Eye afi ma ye fɔɖiɖia tsona va na. Afi ma ye la wɔe be ne ve le agbenɔnɔm abe Babeltɔwo enea. Nɔvinye nye be awenu le Babel. Eye nenye be Babel va wogbãe la. Nenye be wogbã Babel la. Tsɔ yi ɖe fukpekpe mavɔ me la. Nye be wò hã yi ke le agbenɔnɔm abe Babeltɔwo ene la. Gbegblẽ ava wò hã dzi o. Vɔ nye matsrɔ̃ o lo. Gblẽ be nye matsrɔ̃ o la. Ebe Mawu ɖe ŋku ɖo anyigba. Wòkpɔ amegbetɔviwo tso dziƒo. Ne yeakpɔ be ame aɖe dze nunya. Eye wòbia Mawu ta sena. Ɖe ame aɖe le dzi Mawu kpekpe ame nea le ʋe gbe me. Ebe wo katã wote ɖe aga. Enyakpɔ ma. Wote ɖe aga. Nu yi Mawu kpɔ le Yudaviwo ƒe agbenɔnɔ me ya. Ebe wo dometɔ ɖe sia ɖe. Wo katã. Ame sia ame negbe Daniel, Shadrach, Meshach kpakple Abednego. Gake be wo dome ame sia ame te ɖe aga. Wo katã tsi wo gblẽ. Ame ɖeke hã meli o. Si ke wɔa nu nyuie o. Ɖeka hã meli o nɔviwo. Mia ŋutɔ mi kpɔ keke yame ɖa. Yi ke mi le gbea. Eɖena tsɔtsi o. Meɖena tsɔtsi o. Eɖa de suku o. Meɖa de suku kaka kpa o. Eɖa zɔmɔ kpɔ o. Meɖa zɔmɔ kpɔ o. Ame sia ame trɔ zu gbegblẽ nɔlawo. Nu yiwo mienya be nye nu nyuitɔ. Nu yi ke dze. Nu yi ke nye nu yi ke dze ame. Ame sia ame de megbe. Ebe wo katã tsi wo gblẽ. Eye wo ƒo ɖi. Nuƒoƒo me la amewo gblɔa nya tovowo. Amewo ƒe nuwɔnawo kple agbenɔnɔ katã tɔ zu nuwɔna ƒoɖiwo. Ebe wo katã wo gblẽ. Ame ɖeke hã meli o. Si ke wɔa nu nyui o. Ɖeka kɔka meli o. Kpekpe atɔ̃lia. Ebe ɖe nu vlo wɔla. Ame siwo le nye dukɔ ɖum. Abe ale si ke ɖu abolo ene. Eye wo meyɔa Mawu o la. Medze si esia oa. Enua va ɖo teƒe ɖe. Ale gbegbe bena. Womegakpɔ Mawu ɖe naneke me o. Abraham ƒe Mawu ya. Isak ƒe Mawu. Yakob ƒe Mawu ya. Womegale kpɔm ɖe naneke me o. Wole agbea nɔm. Abe ɖewo mehiã Mawu ene o. Nenema me geɖewo le agbenɔme gbea ye ya. Eya ta woƒe agbenɔnɔ ɖe Babel tɔtɔ. Eye no kpɔ Babel ƒe agbenɔnɔ. Alo ge ɖe Babel ƒe anyigba dzia. Eye wokpɔ be teƒe ya menyɔ be amegbetɔ nanɔe o. Teƒe ya medze be amegbetɔ na anɔ agbe le afi ya oa. Kpɔ Mixa ƒe agbalẽ tave. Mixa ƒe agbalẽ. Mixa tave. Nyakle kpekpe. Amewo lia. Egblɔ le afi ma na mi be. Midzo. Nɔviwo. Egbea ƒe mawunya yi ke yɔyɔ ma tsɔ le mia yɔme ma. Be mi kpa leke di Babel. Be dua me ƒoɖi la. Mi kpa gbevlo. Mi kpa leke Satana. Tsɔ amewo ƒo ɖe agbe fitsi nɔnɔme ɖa. Mi kpa gbe nɔm amewo le abe Babel tɔwo ene la. Ebe midzo. Eye tso fiesi ya adogo le wo dome. Mebe adogo le Babel tɔ ƒe agbenɔnɔ me. Nu yiwo nuna. Nu yiwo yɔna.
nu yiwo wɔna nu yiwo subɔna ebe midzo mitso miadzo elabena afi menye mia nɔƒe o ame sia ame yi ke le Babel le agbenɔm le afi ma le agbenɔm amewo kene nunanu amewo ke yɔnawo be nuwo le agbenɔm amewo kene eye wòdona wɔ amewo kene eye yeƒe nuwɔnawo zɔ kpakple ame mawo la nɔvi mawo le yɔwòm be ɖe mitso elabe afi sia menye mia nɔƒe o nu katã nɔviwo agbe mavɔ ɖe le ŋkɔ na mi elabena wo bibla bena wo le fu wɔ ge wo tso mavɔ yi ɖe mavɔ bo ame yiwo katã le agbe vlo ma nɔm la fukpekpe mavɔ ya va va woƒe agbe dzi ta ebe mitso miadzo elabena afi sia menye mia nɔƒe o le nu makɔmakɔ wɔwɔ ta wotsɔ gbegblẽ nɔvi nu makɔmakɔ yɔ keke yame agbe ƒokɔ agbe ƒoɖi agbe pitipiti agbe dzɔdzɔ ɖeke mele keke yame o pititi amebeble nu gbegblẽ wɔwɔ enu dra wɔwɔ nu makɔmakɔ wɔwɔ nye nu siwo le ɖe amewo be susu ɖa le Mawua gbɔ eye ena be ame geɖewo te ɖa le Mawu gbɔ ebena wo katã wotsɔ wo le nu makɔmakɔ wɔm ebe si teƒe mekɔ o la agblẽ mi gbegblẽ le mɔdzi gbɔna eya ta Daniel la ewɔ tsatia gblɔ be tia Babel me le nyemedze be mava o lo gake wolém va wokplɔm va nu ka ye Daniel wɔ ewɔ tsatia ewɔ nyametsotso eye nyametsotso ma ye na be Daniel ƒe ŋkɔ kpɔtɔ tia anyi va se ɖe egbe fiesi ame va wo hã gbɔ o magblɔ na wo be wo hã adogo le Babel tɔ ƒe agbenɔnɔ ma me le o agbewo la klẽ azɔ ƒomewoa ayi ŋkɔ lãmesewoa atrɔ eye nugbe yiwo katã mawo do na woa wo katã la va me nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me mava akpa velia na Mawu nya eye teƒe velia ye nye ɖokuitsɔtsɔ na agbenɔnɔ si ke le Aƒetɔ la be kpɔkplɔ te ɖokuitsɔtsɔ na agbenɔnɔ yi ke le Aƒetɔ la be kpɔkplɔ te nɔvinye se gɔme be Aƒetɔ ve mate nɔ asi o nenye dziƒo Mawu ya kplɔe ɖo vɔ nenye Nebukadnezar anyigbadzifia ya anɔ yome ta ele na be na wɔ tiatia Aƒetɔ la wɔwɔ la xɔnametɔwoa ɖelawoa edzi be ɖe mado wo ɖe dzi makɔkɔ wo le gbegblẽ me ada ɖe teƒe kɔkɔ medzi be matrɔ ŋutinya na o eye vɔ ne medzi oa le eʋea me la Satan le afi ma vɔ medzi be maɖe wo ɖa le yebe asaɖa me elabe afi ma ɖe Satana mana wo nu ŋutɔŋutɔ o mana wo dzidzɔ ŋutɔŋutɔ o ana wo nu kpayɔ enu yi meɖo asi kɔkɔ o eya ye wòatsɔ na o eye wòagblẽ dome na o eye aɖunua vɔa ava datsi ta meganɔ yebe asaɖa me o Daniel wɔ tsatia Daniel ƒe agbalẽ ta gbãtɔ tekpe ame nyilia Daniel ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpekpe nyilia gblɔ be ke Daniel eɖoe ɖe be tame Daniel wɔ tsatia eɖoe ɖe be tame Daniel ewɔ tsatia bena ye matsɔ naneke agblẽ kɔ ɖo na ye ɖokui o eya ta nɔvi afi si ke ye etsia le sasram va yi la fi ma yi wokplɔna kpawo yina ame aɖewo li nyama aɖewo mi li mi menya be ɖe ame geɖewo ƒe luƒo ame yiwo le nyame ŋutowo me kɔtawo me ŋutowo mea mi menya be ɖe gbegblẽ ye be tɔ ye lɔ wo ɖe nu o womenya bena
trɔn subɔsubɔ be tɔ ye lɔ amewo ɖe nuwo eye wɔwɔ ya afi sia afi wole kɔa agbenɔmamewo le ya wo nɔne akplɔ wo ɖo nɔvinye eye ame mawoa womewɔna tsatia na wo ŋutɔ ɖokuia be eya nyemagawɔ eya mesɔ kpakple me o womewɔna nyametsotso o vɔ Daniel eya wɔ tsatia eɖe ɖokui ɖe vo eɖe ɖokui ɖe aga ebe togbɔ be mele Babel nyigba dzi hã gota ye ma gake nye ma ɖe mɔ be nu dzɔdzɔm le ememe la na kpatse ɖe dzinye o eya ta enya be kake be dzimea yeƒe dzime kea ewɔ tsatia ewɔ ɖo taɖodzinu nyui aɖe le eme eye Biblia gblɔ be Daniel do ɖe tame be nɔvinye ɖe nye ame ma yi ke edzi le ƒodome na wo ŋutɔa ye dzidzi le me wa eye wɔna tsatia alo wo ya eliko ele kɔ be amakpa ƒuƒu yi ke fi sia fi ka ya ƒo to koa elɔe ɖe nu ho anɔ yi ma eye menya ebe ɖe fi ye le ya ye ɖo la anya be ye be ŋkɔ to vovo na me kpɔtsiɔtɔ yeƒe mawu gã ye tsɔ wu woƒe mawuwo yebe tsɔme la mawu wɔ ɖoɖo ku ɖe ŋuti koko vɔ mawu wɔ ɖoɖo ku ɖe ŋuti kokokoko le sia ta ye manɔ agba be wo ke ne o vɔ nye be mete ŋu wɔnɛ o mete wɔnɛ o ne dziƒo mekpe ɖe ŋuti o mate ma wɔe o vɔ ake fiasi ya dziƒo la do alɔ o be dziƒo la do alɔ le fiasi ya eye Daniel wɔ tsatia doe ɖe ƒe dzime be yemele fia ƒe noɖoɖo tsɔ ge aƒo ɖi ye ɖokui o agble kɔ ɖo na ye ɖokui o alo yematsɔ aha si ke wonana alo wɛn tsã agble kɔ ɖo na ye ɖokui o eya ta eɖe kuku na aƒedzikpɔla ƒe amegã ne yemagagble kɔ ɖo na ye ɖokui o Daniel la nya nyuitɔa le nume nɛ eye nukpɔkpɔ nyuitɔ ale si ame yawo meyɔe be ɖiƒoƒo woyɔe be enu yi mele teƒe tututu o eye wotsɔ efia ƒe nuvivi ɖoɖo woyɔe be nuvivi ɖoɖo eye womeyɔe be ɖiƒoƒo lo wotsɔe ko be nuɖuɖu vivi wobe fia ƒe nuɖuɖu viviwo eye abe dziɖula gã le mayi me nea wogblɔ be fia ƒe nuɖuɖue ya yo tsɔtsɔ va na mi vɔ Daniel ya kpɔe kaka be eya me nuɖuɖu ku gbɔ lo menye nu vivi ɖuɖu ko wonye vɔa ɖiƒoƒo be nu wonye nɔvi kekea me la ye ŋutɔ eɖo yeƒe nuwɔnawo eye womesena nanewo gɔme o womesena nu yiwo le dzɔdzɔm ɖe dzi o kpɔ ɖe nu Marko ƒe tame andre kpokpoe blavevɔ-ɖekɛ Marko ƒe tame andre kpikple vɔ-ɖekɛlia blavevɔ-ɖekɛlia gblɔ be elabena tso ame ƒe dzime ke nu vɔ̃ɖi susuwo do agotsona le matrewɔwɔ fififiwo amewuwo blavevɔ-velia ahasiwɔwɔ nubiabia nu vɔ̃ɖi wɔwɔ amebeble ahiãdzedze ŋkuvɔ̃ɖi busubɔbɔ dada bobidzɔdzɔ kpikpi blavevɔ-tɔ̃lia ebe nu vɔ̃ɖi siawo katã do agotsona ememe ke eye woƒoa ɖi ame ese gɔme azɔa ekpɔ nu yi ke Yesu le gblɔ na wa Yesu le ɖe nua gɔme be eya nya le ke nua le tututu eye enu mawo keke ame meyɔ ne be nu vɔ̃ o kpikple vɔ-ɖekɛlia kple blavevɔ-vea womeyɔna ŋkɔ be nu yawo be nyiɖiƒoƒo nua o wokpɔna be wobe dzidzie la nudzroamee la wogblɔ be ɖe nu vivi ɖuɖu koe la nye hã ma ɖe bleme vi ɖe la womeyɔ be nu vɔ̃ o lo wokpana ŋkɔ nɛ wonya be nu baɖa ye gake wola si ami nɛ
wola trɔ asi le nua ŋuti anɔ nu ƒoɖi ayɔma be enu nyui ene anɔ nu yi ke la wu ame ayɔma be enu vivi ene eye ale be nua la nya kpɔ na amewo wòle be wobe nua nyɔ ŋutɔ nua nyɔ ŋutɔ wole nua kafum wole gbekui yɔm abe nua yɔ ŋutɔ ŋutɔ aɖo ŋkɔ ne be wɔma yɔ be gbekui o woate ɖo ŋkɔ bu nɛ eye wole ame tsirim gake wòle aɖo ŋkɔ bubu nɛ aɖo ŋkɔ bubu nɛ nua kpa ŋkɔ ne nua eye wòle atsɔe be agbeme be vivi sesewo gake Yesu yɔ nua ɖe teƒe to be nu yawo ɖe wodo ago tso ame me eye woƒona ɖi ame eye miawo ya yo di be etsɔme na nyɔ na mi nyabe tsɔme na klẽ nyabe tsɔme na nye tsɔme nyui keke me be nu ya yo katã yo keke me si na mi do ne ya me do gbe ɖa be Mawu ne tutu wo ɖe nyabe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me gbɔna be amen. Ne dzi be tsɔme na klẽ gbɔna be amen. Miakpɔ nu si ke Mawu do be yeawɔ na wò ɖa kpɔe le Ezekiel pagbalẽ tabla 3:20 Ezekiel pagbalẽ tabla 3:20 kpokpoe 25 egblɔ be mahlẽ etsidzadze ɖe mia nu eye miaƒe nu makɔmakɔwo katã na ɖi ɖa le mia nu tso Zaya me dzia woyana to vovo anɔ abe Daniel aƒetɔ ado wo ɖe dzi aƒetɔ la kɔkɔ wo da ɖe teƒe kɔkɔ eye edzi nyui la nɔ ƒodome na o luʋɔwoa anye luʋɔ nyui anɔ me o edzi nyui la nɔ me o eye ame nu veve nyui aɖe yi ke mesɔ asi o kpɔ oa asɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe mahlẽ tsidzadze ɖe mia nu ne miaƒe nu makɔmakɔ na ɖi ɖa le mia nu keŋkeŋ ame aɖe le ɖo to me ame be Mawu abe ŋutsuwo la kɔ Yesu ƒe ʋua ana ŋutsuwo la kɔ akɔ keŋkeŋ abe detsifu ene ebe yi ma ɖe nyaƒe nu makɔmakɔwo kple nyabe trɔ kple legbawo katã ɖa le mia nu Mawu ne le tsi na wo lo Daniel gbɔva afi ma tagbãtɔ kpekpe nyilia Daniel tagbã kpekpe nyia ena mi nya be Daniel ɖo ɖe be tame be exã ele dzime me dzi be ɖe etsɔe va da vava eƒe la vava ne nyɔ tsɔ wu nam edzime ƒe nyametsotso ye edzime ƒe nyametsotso nyawo nye nɔvi ɖe le dzi be tsɔmea na klẽa ye be etsɔme na nyɔ na etsɔ wo gbea ɖe dzi be etso gbedzia etsɔme la va na klẽ na ya edzime nya ye edzime ye wɔna nyametsotsoa le edzime ye wɔna tsatia le eye nenye be nate ma wɔ tsatia le Zaya me anɔ be menye be Mawu edɔ Kristo ɖo ɖa be wòaku ɖe tanye wòale tsi nam wòaklɔ nu makɔmakɔ ɖa le ŋutinye ye dzi be Yesu ya ne xɔ teƒe le edziwo me wòava na anyi ɖe agbewo dzi tso kaka dziwo me eye dzi be anɔ abe Daniel ene ya abe aleke wòɖo ɖe ƒe dzime be ye matsɔ fia ƒe nuɖuɖu aɖeke aƒo ɖi eɖokuiwo oa kple fia be nuɖuɖu alo keke ame nu yawo yiwo mi le kpɔm egbe la ye matsɔ aƒo ɖi eɖokuiwo oa alo fia ƒe wain yi ke wònu na wo la nu ka wogblɔ bi elabena ebia tso aƒedzikpɔla ƒe amegã si be ye ma gaɖu nu mawo yiwo la gblẽ kɔ ɖo na ye o tso Zaya me dzia zãwoe be zãwoe ya egbe nye nyametsotso be zã eye agbewoa tɔtrɔ age ɖe me tso Zaya me le Yesu ƒe ŋkɔ me nyava akpatɔlia dzi na Mawu nya akpatɔlia ma ƒo na me tsɔ ku ɖe Mawu le yɔwòm hena agbe si ke la klẽ kpakple agbe si ke la nyɔ tsɔ wu agbe ka dzim ne le be ne nɔ yi si ale be ne Mawu dɔlɔ kpɔ kaka be eya nyɔ ŋutɔ eya nyɔ wu nu sia nu yi ke me kpɔkpɔ nu sia nu yi ke nɔ anyi kpɔ eye ne Mawu kpɔ wa ne Kristo akpɔ wa nenye be
ame kɔkɔewo katã yiwo le ŋuti kɔkɔm ne kpɔ wo kakakaka woate ma gblɔ be eya enyo ŋutɔ eya le keklẽm ŋutɔ la gblɔ be eya ye nye agbe si ke mawudɔlawo gɔ hã adzro be yewoanɔ eya nye mawu le yɔwòm mawu le yɔwòm mawu le yɔwòm nɔvinye mawu le yɔwòm zã ya me ele yɔwòm be etsɔ me yi ke gbɔna aklẽ eƒe yi ke gbɔna ya ato vo ne ƒe yeyea eƒe yi ke me ne le ya fifi eye mawu ana be wò tameɖoɖowo la va me nu gãgãwo la dzɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me Ezekiel ƒe agbalẽ tabla 3:11 kpekpe 11 Ezekiel tabla 3:11 kpekpe 11 ebe mana megbetɔwo kple lãwo na sɔgbɔ ɖe mia dzi ele se gɔmea ge ma yi me la eʋu mena anyi o yameʋu mena anyi o vɔ Israelviawo na Israelviawo be woatem alɔ wo alo woatsɔ nuɖuɖu ɖe asi atsɔ ɖe du bubu me o alo eʋu ɖeke meli ɖe ne woalɔ nuwo do sako me woalɔ tsɔ du bubu me gake Yehowa bena ɖe yana amegbetɔwo kple lãwo na sɔgbɔ ɖe dzi egɔme nye be kpeɖeŋutɔwo la va ɖe to ɖo haleluya xɔnametɔwo la nɔ mɔ dzi na wo gbangbangbangban zã mawo ana be xɔnametɔwo tso zã me dzia woawoe anɔ mɔ dzi na wo akɔkɔ ada ɖe afi si ke nanɔ loo eye ebe yana be elãwo ana sɔgbɔ ɖe dzi elãwo yiwo adro agbawo ekpea xɔnametɔwoe ma lo me yiwo la kpe ɖe ŋutiwoa wola sɔgbɔ eye tso gbea dzi kea xɔnametɔwo na sɔgbɔ eye mawu la na be xɔnametɔwo la dzi ɖe dzi le agbo me ebe amewo nanɔ duwo me eye woaɖo woakeke ta eye woadzi ɖe dzi gblɔna be amen ame aɖewo kpɔnɔ be agbe kakakaka wokpɔnɔ be ƒome yi ke mo tso kakaka agblɔ be o gbeɖegbe le gbeɖegbe ƒu anyi lo gbeɖegbe lo eye wonɔ kpɔkpɔm be fifia be dedzenɔnɔ ɖeke megali o ametakpɔkpɔ ɖeke megali o vovo ɖeke megali o nɔvinye eye susua va na wo eye gasiasia gamea wonɔ ŋku ɖom blemaŋkekewo anɔ gbɔgblɔm be o gbaɖegbe le gbaɖegbe ƒu anyi nɔvinye eɖanyi fi kake ne tso o kɔƒe kame ne tso va o minɔ susum be ɖe be tsã be ŋkeke nyuiwo va yi magblɔ be enu yiwo nyɔ va yia mawu la gatrɔ agbɔ va na o nukaka magana nyi o eye manɔ gbɔgblɔm be nenye be mina anyi tsã va yia miatɔ la ganyɔ ŋutɔ o magblɔ be eyi gbɔna mawu la na be akeke ta ɖe dzi ebe eye eye mawu nyui na mi wu tsã ne miadze si la ebe nu nyui la yawɔ nu nyui na mi haleluya awɔ nu nyui na o lãmesẽ la nɔ nyuie enu nyuiwo la sɔ asi o dzidzɔ la nɔ nyuie dedzenɔnɔ anɔ nyuie ametakpɔkpɔ nyuie ŋkɔgbedede nyuie eye nuwo katã le agbome la anyi nu nyuiewo tsãtɔ yiwo va yi loo haleluya o nɔvinye ɖekadze tugbedze magblɔ nɔ be susu yi la va tame na woa anye susu nyuiwo lo mawo la gbɔ agbe vi ɖe kɔa susu me tsaka na o vi ɖe kɔa lãme gbɔdzɔ na o lãmesẽ le va na o mebe lãmesẽ le va na o eye ame aɖewoa yiwo le agbea ŋutɔ kaka wole veve se be nu kãŋtɔ me le dzi le anyigbea dzi ŋutɔ ya agbea ŋutɔ tsi kɔ na o mawu la na o nutega yeye
dzidzi yeye tso fiasia dzi le Yesu ƒe ŋkɔme eye ne fɔ ŋdi kanya zɔa ne fɔ ŋdi la ne ame aɖe le bia be nu ka dza wɔ gbe nu ka dza te wɔ gbe o dɔ ka le asi wɔ gbe o eya abia anɔ ɖokui bia o kpɔ ya yemenya o lo aɖo ŋuti na mea be kpɔ yemenya ŋdeke ŋta wɔwɔ ŋutɔ mele dzro yo ya wɔ la vɔ tso zã ya me dzia ŋusẽ yeye nutega yeye yi ke nyɔ wu la wɔwɔe la sɔ asi o ebe na mawo nyui na mi wutsã na me ka hã mawo awɔ nyui nam ame ma ɖe enu nyui ma ne va na o ne sɔ asi o le fiasia le Yesu ƒe ŋkɔme ebe mawo nyui na mi wutsã ne miadze si be nye nye menye be menɔ anyi va yolo ebe nye la menye la egbegbe menye Yehowa eza ya mea adze si be Yehowa nye Mawu haleluya anye be Yehowa nye Mawu enɔ GCK ƒe ŋkɔ sem nyanyui na nuwɔwɔwo na ame sia ame eye ɖoɖo ya le teƒe vovovowo yi fi sia fi yi ke míeyina míekpɔna be Mawu le trɔ amewo ƒe nɔnɔme amewo le Mawu le trɔ amewo ƒe lãmesẽnyawo anu dziŋɔ yiwo me amewo lea Mawu tre gbɔ agbewo eye wòle na nu nyui le sɔ amewo si gblɔna be amen. Míakpɔ nɔvi nyɔnu ya ye ŋkɔtɔ Ngozi eya ŋutɔ ne ɖe ɖase na mi nu ka Mawu wɔ nɛ o afɔ elolo gã aɖe eye le takpekpe ya be zawo dometɔ ɖeka mea ye miedo gbe ɖa eye míeɖe amen kpɔ tsiavɔ la o Mawu wɔ nu nyui aɖe le eƒe agbe me abaleke wòadze gɔme le woƒe agbe me zã ya me ne nɔvi ya ŋutɔ ne ɖe ɖasea mia katã miase nɔvi Ngozi gblẽ ne miase. Eye Mawu be nya dzɔ adzi nam nyemenye bena Satana wɔ ɖoɖo ɖe agbenye ŋuti o ŋkɔnyetɔ Ngozi William eye memlɔ anyi zã ɖe me eye mese vuvɔ ne ko va dzi mebia vinye be ne nam tsi mano yi menu tsia vɔa kaka enu la kea afɔnye tɔ tete afɔnya tɔ tete nkeke tɔ agbetɔ ekpɔtɔ le dzi le te akpe ne Mawu be nkeke tɔ agbe kɔa GCK be ɖoɖo ya dava me nyemete yi teƒe yi ke wole nua wɔm le o vɔ mexɔe se be afi sia afi ke mele Mawu la te ma kasi Mawu nukunu nam nkeke gbãtɔ yiwo tɔ GCK be ɖoɖoa dzi le Ilori eye nye hã vevesese nɔ lãme nam kekekekekeke vɔ pastor tɔ gblɔ mawunya tɔ gbedodo ɖa egblɔ be ame sia ame ne da asi ɖe afi ke le amea ve ma eye me hã metsɔ asi nye tsɔ da ɖe afi si ke nua te ebe nutete ekpo le dzime alo afɔ yi ke lolo na mea ye de se be dɔléle ma ne vɔ le miaƒe agbe me nɔvi nye enu make lo nu afɔ ma yi ke te nam gã ɖea loko nuawo gbo evɔ tsi nɔ dodom pɔpɔpɔpɔpɔpɔ nɔvi yo enu make lo evɔ ye ko mele dza de ebe nu yi ke miwɔ kpɔ miate wɔwɔ nɔvi nye gama me kaka nye megazɔ kpɔ o lo loko metso tɔ zɔzɔ metɔ zɔzɔ mebe mexɔ dɔyɔyɔ azɔ mexɔ dɔyɔyɔ eye edinu ame ewo ame ƒe GCK be ɖoɖo ya mea afɔnya trɔ gbɔ va teƒe tsã nye mate ma do afɔkpa o ado dzimakpla o ta menɔ zɔzɔ afɔgbaloe egbea afɔkpa ya le afɔ nam meva matsɔ gbogbo katã na Yehowa na aƒetɔ la elabe aƒetɔ la yi dze na kafukafu haleluya ƒoasi kpe sese ɖeka le aƒea me ɖa ma se amen. For a better future
etsɔme nyuiwoa ƒe nua ke azɔ Before I continue, hafi ma ye dzia sing this a young girl. magatsɔ tugbedevi ya Sin is the name. ye ŋkpetɔ blessing She'll tell you. eya hã la gblɔ tso nu yi ke dzɔ ɖe eƒe agbeme dzi. Joy of every mother is to see your child. Evi nɔ ɖe kpekpe yakpɔ be evia le tsitsim. Suddenly, my daughter Kasia evi nye blessing complaining to me about her right ear that mom ava tɔ etɔ nu kaka be ye be to ɖusimetɔa megale nu sem nyuie o. was just planning to take her to hospital. Eye míele ɖoɖo wɔm be míakplɔe tsɔ yi ɖe kɔndzi hafi dzi si ke be ɖoɖoa vava. During the Eye wòyi se ɖaseɖiɖiwo vɔa. I encourage her as you are going Medo dziƒo nɛ be that you are not coming back with this pain. ne ayia Mawu la kasi hafi wòatrɔ gbɔ va wòhã ɖi ɖase. The fourth day of that Ŋkeke nelia me gbe le ɖoɖoa me yi ke Mawu ƒe amea do gbe ɖa. Ebe yi ke wodo gbe ɖa vɔ la nane ko dogo le tome na ye. they want to confirm. I say yes, this Eye girl is complaining to me. wova gbɔnye be woaɖo kpe ɖaseɖiɖia dzi nyawoe megblɔ nɔ bena tso gbɔmagbe dzi kea eto be vevesesea evɔ eye Mawu yɔ dɔ mía via zɔ eye ɖevia ŋutɔ le gblɔ be yebe eto azɔ aʋu yate ma se nu nyuie. Amen. Your own time has come. Gamiasuno hã azɔ Better, better, better. magblɔ nɔ be agbe nyui nu nyuiwo ye Mawu la wɔna o. Aƒetɔ do nugbe awɔe godo ebe Mawu nyui na mi wu tsã ne miadze si be nye Yehowa. Kpekpe blatɔvɔadrelia ebe ale Jehova gblɔe nye si mana Israel ƒe aƒe la na ɖe kuku nam ɖe esia ata eye mawɔe na wo mana woƒe amewo na sɔgbɔ abe alẽwo ene ebe míayɔe míabia ye ta se míadzii eye gblɔ be magblɔ na be Yesu míaƒe tɔ míaɖela nenye be etsɔ agbo na Yesu wòanye aƒetɔ na woa enu nyuiwo ava gbome le Yesu ƒe ŋkɔme. Yohanes ƒe agbalẽ tawo lia kpekpe wo lia ebe tiafi la mevana negbe na fififi na mewowo kpakple na gbegblẽ o ke nye la meva be alẽwo nakpɔ agbe tso Zaya me agbe mavɔ la su asi o. Dzidzɔ ƒe agbe agbedzɔdzɔenɔnɔ amenuveve ƒe agbe eye ebe Yesu be woakpɔe le agbɔsɔsɔ me woakpɔe le agbɔsɔsɔ me ele afi ma agbea akpɔe le agbɔsɔsɔ me ele va na o mebe ele va na o agbɔsɔsɔ ele su asi o agbe mavɔ ya eye ŋusẽ sia ŋusẽ ya tso Satana gbɔ dɔléle yiwo wo katã woadze klo le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Luka ƒe agbalẽ tawo kpekpe 19 eye ame blandreawo gbɔ va kple dzidzɔ ayi aƒe me kple dzidzɔ zã ya me ɖeɖe dzimetɔtrɔ ƒe dzidzɔ ayi aƒe me kple dɔyɔyɔ ƒe dzidzɔ ayi aƒe kpakple katoto ƒe dzidzɔ nu nyuiwo kple dzidzɔ be amewoawo gbɔ va kpakple dzidzɔ gblɔ be aƒetɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo gɔ hã wo dze klo na mi le wò ŋkɔa dzi abosandzi be woe ana dze klo na ye vɔ Satana edakoko ya Lucifer edi be ɖe yawɔ o nanye ekluvi na ye vɔ azɔa woe ane ɖo edzi wova kple dzidzɔ le gbɔgblɔm be aƒetɔ ebe gbɔgbɔ vɔ ke hã ɖoa to mi le wò ŋkɔa dzi kpekpe 8 egblɔ bena Yesu gblɔ nɔ bena eye mekpɔ Satana wòge tso dziƒo abe dziɖegbe ene ŋusẽ ɖe kpekpe ke nya bosãtɔa wola ge le agbome Zaya me wole to agbodoa azɔ yi ke ne yina azɔ wola na mɔ le mɔa dzi eye kpɔ agbe nyui yayra nyui yo nu nyui yo katã ne le xɔ dzo kpekpe 19
kekui a shekelia unto your power. atsɔ nusẽ ayaƒe me Give unto your ebe kpɔɖa me na nusẽ mi tread on be miada afɔ dawo kple dziɖegbewo dzi kple ketɔ la ƒe nusẽwo katã dzi and nothing eye naneke ŋutɔ meli yi ke awɔ vɔ mi gbe ɖe o lie to the fool. eye agbewoa Will cut your life naneke ŋutɔ ma ɖe agbewoa ɖa le mɔ dzi o better deal elabena aƒetɔ le nu nyui aɖe wɔ ge le agbome saya me kpekpe bla velia ebe gake migakpɔ dzidzɔ bena gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖo ato mi o ke boŋ mikpɔ dzidzɔ megakpɔ dzidzɔ be mekpɔ dɔyɔ ɖeɖe ko o nɔvi megakpɔ dzidzɔ be ɖe yekpɔ ɖeɖe hã ɖeɖe ko o nyawoe akpɔ dzidzɔ be ekpɔ ɖeɖe akpɔ dzidzɔ be woyɔ dɔ yi akpɔ dzidzɔ be yexɔ katutu gakea kpɔ dzidzɔ be woŋlɔ ƒe ŋkɔ ɖe dziƒo ƒe ŋtowo me are subject unto you. ebena ke boŋ mikpɔ dzidzɔ bena woŋlɔ miaƒe ŋkɔ ɖi le dziƒo ŋkɔwo ɖe hã I said, what's your ŋkɔwo ɖe yɔma se said, what's your name? bebe ŋkɔwo ɖe That name, God, ŋkɔ ya end of heaven, dziƒo mawu atsɔ ye be bikitsi of life. atsɔ agbegbalẽa aŋlɔ ŋkɔwo ɖe me gaƒoƒoa dzi tututututu le dziƒo ŋtome ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ne ŋkɔwo le ŋɔŋlɔ ɖe Mawu ƒe agbalẽ me le dziƒoa zã kple keli la nusrɔ̃ katã tɔ la be ŋku anɔ dzi o To this side, bless ne trɔ yi afi ya yayra eyi go ke mɔa ma dzi yayra eɖe kɔ ɖe ke akpɔ yayra eye ŋkɔ yiwo katã le agbegbalẽa mea magblɔ nɔ be woaɖe ŋkɔwo ɖa le eku kpata ƒe agbalẽa me woaɖe ŋkɔwo ɖa le dɔmadamada ƒe agbalẽa me eye woaɖe ŋkɔwo ɖa le dzɔgbevɔ̃emewo ƒe agbalẽa me vlodo enukpẽ vlododo ametsibomewo katã be hame eye woaŋlɔ ŋkɔ ɖe yayra amewo dome loo wɔmemaye mawo ne wue ne wòzã yame and eyes closed. me sia me ne bɔbɔ ta ne miamia ŋku le radioa gbɔ me sia me ne bɔbɔ ta mɔnukpɔkpɔ ya le sɔ asi o aƒetɔ la ŋutɔ aɖe ŋkɔwo ɖa le hlɔ̃dolawo ƒe hame aɖe ŋkɔwo ɖa le dzɔgbevɔ̃emewo ƒe hame aɖe ŋkɔwo ɖa le dɔ madamada be amewo ƒe hame eye aŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me eye nu nyuiwo nu gãwo nu dzeanyiwo atɔ dzɔdzɔ le agbewo me tso zãyame dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔvi todzinɔla ele nu nyui ya dzi ma ele nu nyui ya dzi ma yayra ya dzi ma agbemavɔ ya dzi ma fi kake ne le ya kwasi dzi makpɔ You're there. Online, you're there. nyame yiwo katã se miaƒe ŋkɔ le radioa gbɔa le yavalawo dzi žive abe yavalɔ dzi gaƒoƒo yame la ele dzi be woaŋlɔe ƒe ŋkɔ ɖe agbegbalẽa mea ese miaƒe ŋkɔ le mɔnu vovovowo dzi ɖanye le free conference dzi o YouTube dzi o radio dzi o Zoom dzi o gaƒoƒo yamea aƒetɔ le kpe wo be na atsɔ agbewo tsɔ na Yesu tsɔ agbewo na Yesu tsɔ agbewo na Yesu Eternal life, stand up wherever nye le dzi agbemavɔ ya forgiveness of my ele dzi tsɔtsɔke edzi be Mawu ne ɖe ye be ŋkɔ ɖa le nu vɔ̃lawo ƒe hame wòaŋlɔe be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa mea life, wherever you are, fi kake ne lea raise up your hand. tso ne miado gbe ɖa eye ke ne tso azɔa to na aƒetɔ la be aƒetɔ meda kpe na o meda kpe ɖe nu nyui wɔm ne le nam zã ya me Yehowa akpe na wo ɖe From that human ale yi ke ele ɖem do go le vlododo me honor, le gbegblẽ me tell the Lord that le da ɖe bubumewo dome le zã ya me yi ke ne le nyama gblɔ ma wɔtsatia turn your back nɔvinye wɔtsatia the light trɔ megbe do agbe xoxoa in Babylon. agbe vlo yiwo nenɔna tsa la New life, trɔ megbe do wo katã our Redeemer
ale be Kristo nyabe xɔnametɔ de la na akɔkɔ o tsɔ da ɖe agbe nyuitɔ agbe mavɔ la ƒe agbe kɔkɔ la me nɔ afi ma do gbe ɖa ɖe ta o le radioa gbɔ gbedodoɖa ya tɔwoe fofo Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzi nye da kpe na o aƒetɔ míetrɔ megbe to Babel ƒe agbe xoxoa nɔnɔ eye míeva fiaɖoƒe me fiflae Yehowa xɔ ame sia ame ke le tɔtrɔm le gbɔwò vam fiflae le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ nu vɔ ke toto woaƒe dzidadawo ɖa eye nu baɖabaɖa yiwo katã wowɔ tsã wɔe be wobe ŋkɔ ele nu vɔ̃lawo ƒe agbalẽa me hlɔ̃dolawo ƒe agbalẽ me Mawu tsɔe ke wo le tsi na wo na woafu abe ɖetsi fu ene eye na be agbe mavɔ nanye woaƒe domenyinyi eye ame nu veve be woanɔ agbe yi ke trɔa ne suwo dometɔ ɖe sia zɔ do kpe dzi aƒetɔ na be ɖeɖekpɔkpɔ ŋutifafa susu me la fana me ne su woasi azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi nye do gbe ɖa le Mawu yra wo lo Mawu yra wo Mawu yra wo wozɔ va mawuviwo dome le saya me wozɔ va yayra tɔxɛ ya me le saya me elabena woŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me madzidzi me la matrɔ ava ye katoto dɔyɔyɔ asu mia dometɔ ɖe sia ɖe si le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔtɔ na radioa gbɔ megadzo zã ɖe ya miagatrɔ va yi ɖe ɖoɖoa dzi akpe na mi. You couldn't have made a better decision. The decision you made now to give your life to the Lord Jesus Christ is the most glorious, the most blessed decision you could have made. And you have made it. Congratulations. So give all the necessary informations as the counselors are by you. And nyametsotso nyuitɔa yi ke ame nate ŋu wɔ le agbe me you also give your ye life nye to Christ nyuitɔa after the yi ke ne pastor's wɔ message. todzinɔla le Look very fisia well, there is a link nyametsotso nyuitɔa ya be natsɔ agbe o below your player atsɔ there. na Kristo Click on it ne woatutu and ŋkɔwo fill the form. le fiƒodemewo nuvɔlawo Assist you further kpakple gegemewo in your new work with fukpelawo kpakple fɔbulawo ame yiwo bu fɔ be hame complete woaŋlɔ the ŋkɔwo form ɖe that appears to you there. agbegbalẽa me haleluya woaŋlɔ ŋkɔwo ɖe dziƒoyilawo dome To assist us Praise to the give Lord. further assistance in your new akpe ne work Mawu with the ɖe Lord. agbewo ta nenye be Remember, ne wɔ you tsatsa made a nyui good ya decision. le fiesi ya magblɔ nɔ be You could tsatsa make a nyuitɔa better ye ma. decision than that. tsatsa nyui aɖeke agate ma wɔtsɔ wo ya o And if yi you ke ne wɔ ɖeke be tsatsa nyui ya makpe wo be go through the radio, na atsɔ wo nyanyananawo tsɔ ɖo ɖa there is le nɔmba yi ke miana a fifia link dzi too. eye nɔmba yawoa Look at the ete number ŋlɔ nu because tsɔ ɖo ɖa alo ete yɔ zi ɖeka ale be nɔvi nyui aɖe na axɔ le kagodo 5, eye awɔ nyabia se ɖewo na o eye woanya ekɔ yi ke me ne le yɔ tsoa kple wò nɔmba yi ke your name, zam alo yi ke ne zana phone number, nɔmba yi nye your location, blasekevɔtɔn address, via ɖeke SMS kple ame ne or WhatsApp to that number. blatɔvɔnyi kple blatɔvɔnyi te na mi numero whatsapp faa numero whatsapp wa te ne faa 234 ne nye yɔ nɔmba yawoa ta nɔmba yi ke na yɔ nye 93 04 38 38 alo te yɔ 92 32 0006 92 32 0006 SMS or WhatsApp to that number. yɔ zi ɖeka megahafɔ ɖe megbe o And for those ne of us that woatem are here axɔ at wo the le Alpha kagodo location,
emeke dodo akpɔtɔ le dzi There'll be a special mikakpɔdzo meeting launch out yayra with Jesus. nyui aɖe All those who gale mɔ dzi gave their gbɔna na o lives to le Jesus. fiɛsia That meeting will hold mawo ne tomorrow yra o by 2:30 p.m. at the campus hall. If you are seeing me, just look at where I'm pointing to. On my own right-hand side, the building that I'm pointing to there, that is the campus hall. And for you facing this podium, the building on your left-hand nu nyui side, kekeake yi ke na tema wɔna ɖokuiwoa the launch power ye koe nye be natsɔ wo agbe na Yesu hallelujah. further remind them. Every Ye me ko ye mawu program to na for wɔna nu tonight nyui na me is expected there. elabe nu nyuiwo katã yi ke miakpɔ la Tomorrow, Kristo me wo katã le with the Lord Jesus Christ, Yesu me nu nyuiawo katã le you will be greatly assisted. You will be Yesu mightily gbɔ blessed. ko nu nyuiawo katã le nu nyui aɖeke me le afi aɖeke tsɔ wu Yesu gbɔ o ta nyame yiwo katã se mawunya See the link. eɖanye sukuluvi GCKHQ.org. eɖanye sukuvi ɖekadzevi alo tugbedzevi eɖanye amegãwo eɖanye amegã ɖe ye ne se mawunya le fiɛsia From there, ye mawunya ya ekasi wo dzi ye ne wòtsatia be enable us yeatsɔ yibe agbe na Yesu ale bena nu nyui yiwo katã mawu wɔna na viawoa woawɔe nɛ hã stay victorious. nɔmba yiwo mi yɔ fifia Can remain ayɔwo steadfast. ale bena tsɔ wo Blessed. nyanyananawo tsɔ ɖo ɖa That the Lord is bringing you into. nɔmba yi nye 93 04 38 38 And those of us alo ayɔ le the Alpha location here, 92 32 give all details. All details. 00 0 That name by which you six. are known in your neighborhood. nɔmba emawo ye nayɔ hafi ye woatem And the counselors axɔ wo will check the phone eye number nɔvi nyui aɖe that axɔ wo le ekame are complete. hallelujah yɔ tsatsa nyuitɔ ye ma ne wɔ eye tsatsa yi ke ne wɔ la ye me mawu ato ayra o yayra me le afi aɖeke tsɔ wo Yesu me o ne tsɔ wo agbe tsɔ na Yesu la Let's try and hafi move nu fast. nyuiwo yiwo katã wogblɔ na mi So many fiɛsi ya of la them there. adze gɔme le wo agbe me mi le nɔtekpɔ o Remember to mi le stay kpɔ with mɔ them. mena ayɔ 93 Miracle prayer. 04 38 38 alo ayɔ 92 Don't 32 If you are watching 0 online 0 0 and you have 6 your screen, eye through mawu ƒe nu nyuiawo your telephone, na dze gɔme le agbewo me your iPad, le ezã ya me hallelujah whatever equipment you are using, yayra ye Yesu me nyo na wo le see a link appearing. mexɔse be pastor gblɔ na mi fifia be le madzidzi me yeatrɔ ava ke nu yi ke nane wɔ gaƒoƒo ya me nye be nakpɔtɔ anɔ to dzi eye atem bɔbɔ ta atɔ /connect. kpetodo ɖa Just click on it. atem abɔbɔ ta atɔ They open up a kpetodo form ɖa to you, then complete the form. This will help nyame yiwo give you further help ɖo android so that you can be made stronger, ne mi continuous. tsɔ nyabe telefonawo la Tonight. natem aŋlɔ nu ɖo ɖa nɔmba yiwo mie na mi fifia dzi Those of us who atsɔ listen via the nyabe radio ŋkɔwo or kple nyabe ekɔ yi ke me mi le yɔ tsoa Jesus tsɔ ɖo Christ. ɖa leke ƒe nɔmba eveawo dzi Your number, ke ne mi wɔe ma vɔa your míayi dzi name, kpakple your kpetodo ɖa address, via ebe SMS bia or WhatsApp ekema woana o to this number. ebe dzi hekema nakpɔ 234 ne ƒoƒɔtrɔ la woaƒui na o 914 nu nyui ka dzim ne le be mawu ne wɔna le fiɛsia o mawu ya sɔgbe awɔ nyui na o 923.
eye wo dzi ne nɔ ha dzim gaƒoƒo ya me Where, le whether from gbedodo ɖa me Nigeria, whether anɔ from gbɔgblɔm be countries in Africa, Mawu whether from awɔ nyui nam. Oceania, Australia, New Zealand, Mawu awɔ nyui nam. Islands, whether from Asia, Mawu whether awɔ from nyui Europe, nam. whether from America, North and South, Mawu awɔ nyui na o. all the same, we will Tso receive that. san ya me dzi. Yehowa le nyui wɔ ge na o. Mawu awɔ nyui na Those o. who have finished should please remain with the people. Xɔsewo ne gblɔ na wo be tso san ya me dzia To them during the prayer. enu nyuiwo le dze gɔme le wo agbe me. If we have Mawu ye run wɔna out, nyui can na we me. just wave and know that we Hallelujah. are finished. Awɔ nyui na o. Far Le lãmesẽ ƒe akpa close to dzi the road, awɔ nyui na o. close to the Le gate. ganyawo me If you are awɔ finished, nyui can na you o. just wave from Le wo far ƒome me that to know that you are awɔ finished. nyui na o. Eye wɔna nyui na me. From the at the far back, can you wave? Yes, thank you. We can see. Let's see from other parts of the far back there whether you are finished. Tɔ gbedodo ɖa dzi. All right, thank you. In the middle area, have we finished? If we have finished, okay, we are seeing some hands waving. Tsɔ wo nyawo da asi ne Mawu le Let's gaƒoƒo ya see me. from the far end of the middle area towards the campus hall. Have we finished middle area towards the campus block? We're not seeing any hand there yet. Tsɔ wo That's far. dzimedzidziwo We are katã seeing ɖo this ŋkume there. nɛ. Then towards the far left-hand side, towards the fence. Nu yi dzim ne le la gblɔ nɛ We finished. Thank you very much. eya awɔe na o. Elabe Mawu ye wònye. Meanwhile, I want to implore you to bow down your heads and begin to pray. Naneke be wɔwɔ mesese ne o. The next expectation of what God will do for you Naneke tonight. wɔwɔ mesese ne Mawu o. Eye mawɔ ɖeke ŋutɔ. This night, Nu mawɔ ɖeke mele be ŋkume o. Gɔme nye be naneke mele Mawu be ŋkume yi ke womewɔna o. Alo mate ma wɔna o. for you soonest. And Tsɔ wo your nyawo da asi better me nɛ. days are commencing. Tso saya me dzia, Complete triumph commencing. dzidzɔkpɔkpɔ ale dze gɔme. Already the transformation Enu has begun koko ale with dze those who gɔme. have given their lives to Hallelujah. Christ. Yine tsɔ agbo na And Yesu somebody does not need a le great san ya mea. transformation. Everybody needs great transformation for better times. Tɔtrɔ gã aɖe le dze gɔme le agbo me. Tsɔ ɖokuiwo da asi nɛ. And at your very point of need, at your very area of need, trust God. He will meet with you. To dzi ɖe yamanu. Xɔ yamadzi se ko. See your great Yesu medoa ŋukpe mo na me o. Hallelujah. Yesu medoa ŋukpe mo na me o. No, don't say I will wait for tomorrow. Nu si ke ne bia la awɔ na I o. have it today, I'll get it tomorrow. No, why not today? Mawu le lala ko. Today, Be egbo ne ɖi. Ne ya se. God wants you to experience Him tonight Yesu ya wɔ nyui aɖe na wo le zã ya me. in a transformational dimension. Eye ake For tɔtrɔ. complete total triumph. Tɔtrɔ blibo yi ana o tsiɖuɖu gã le gɔme dzem tso saya me dzi. Hallelujah. Why don't you get up on your feet now and get ready? Dzra ɖo, nɔvinye dzra ɖo. Dzra ɖo azɔ. Elabe pastor trɔ gbɔna. God is ready. Trɔ gbɔna. Dziƒo hã dzra ɖo ɖe ŋuti o. Open for you. Ye dziƒo nu aʋu kɔ ɖe agbewo dzi. That will Yayra great be transformation in your tsidzadza life. For total adza kɔ ɖe triumph agbewo for dzi you. hena tɔtrɔ gãtɔ. You're welcome, sir. Akpena o pastor wezɔn. Praise the Lord. Hallelujah. Your time has come. Gameasu The healing has come. dɔyɔyɔ eva ɖo. Deliverance has come. Gaɖeɖe wa katutu wa va ɖo. Nu nyuiwo A future etsɔme nyui starting right now. le dze gɔme fifilai le radio gbɔ. You have Adika lo xaxa ɖe kpekpe yi ke le dzi wɔa. self, Kɔ asi ɖeka the other ɖe dzi.
eye na dasi ɖeka ɖe Lord, afi ke le ve woa waiting for nyemenya afi ke le ve wo lo voa dasi ma ɖe teƒe ma ye mawo la wɔ nukunu na o final eye ne se amen kpɔtsia bɔ la do ɖokuiwo kpɔ they are ready. mawu wɔe na o hã bɔ fofo In Jesus' le Yesu ƒe ŋkɔme talk for us today, o egbea here, nyame yiwo katã le teƒe ya nyame yiwo katã le to dzi le duta le nutowo katã me medo gbe da ɖe ame sia ame ta be tɔtrɔ ya yi ke wo ŋusẽ tsɔna vana yɔna dɔ dena me tuna kame how to set free, nana me vona first it now, ŋusẽ ya ne tɔ dɔ dzi azɔ le Yesu ƒe ŋkɔme any infirmity, lãmegbegblẽwo katã dɔlélewo disease, dɔxɔlamenuwo le afi sia afia aƒetɔ medo gbe ɖa me na kasi wo dukɔa heal your people now. yɔ dɔ dukɔa Deliver your people now. tuka dukɔa Everyone, medo gbe ɖa be ame sia ame ne xɔ ebe nukunu zaya me ŋku yiwo gbã mede gbe ɖe mia dzi be miʋu nyakpɔnu le Yesu ƒe ŋkɔme eto yiwo ku and begin to hear. mede se be miaʋu miase nu ade yiwo le babla mi tu ne miaƒo nu le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo adaʋadɔ tagbɔ gbogbo be dɔ mi xɔ nya be katutu le Yesu ƒe ŋkɔme Swelling, nutete yi ke le lãme na o le vetome ne bu ɖe le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme in Jesus' fibrom togo le lãme na ame ma le Yesu ƒe ŋkɔme afɔ ɖeka lolo gã aɖe ne bu le Yesu ƒe ŋkɔme cancer be nutete ma medo gbe ɖa be ne vɔ le lãme na o le Yesu ƒe ŋkɔme waterhead, big head, o etsi ma flushed out. yi ke le tagome na o la mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖa le lãme na o le Yesu ƒe ŋkɔme abidɔ ne vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme cancer ne vɔ na ma ɖe le Yesu ƒe ŋkɔme Kidney failure, o ayiku mele dɔwɔdɔ nyui ɖe oa ne vɔ na mia le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa be edzimeƒu ma yi ke le dom ƒo na woa mawu netrɔ dzɔe dzɔ eye naxɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ medo gbe ɖa be alɔ ma yi ke gbɔdzɔ na me amegate na dzi oa o alɔ ma agbe ne ge ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme kplibɔ tension be dɔwo katã ne vɔ na amewo le Yesu ƒe ŋkɔme fi sia fi le ɖusi dzi emiɔ dzi ŋkɔmegbe mawu yɔ dɔ ame sia me le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo le ɖo tom le radio dzi le telewo dzi ame yiwo le duta le du sia du me la medo gbe ɖa be nukunuwo dzesiwo ne sra to nya ƒe agbe me aƒetɔ ɖo kpe dzi na ame sia ame ƒe agbe me dzidzɔ ne sɔ ame sia ame si dɔyɔyɔ ƒe dzidzɔ katutu ƒe dzidzɔ of a new life. agbe yeye ƒe dzidzɔ le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ meda kpe na o aƒetɔ meda kpe na o eva me le Yesu ƒe ŋkɔ dzi medo gbe ɖa le You have got exɔe vɔ it's right. ewɔe na vɔ ewɔe na vɔ ewɔe na vɔ You find your to ɖokuiwo kpɔ nakpɔ wo dɔyɔyɔa esɔ asi o amen eva me lo eva me na wo vɔ eva me na wo vɔ eva me na wo vɔ egbe nye gɔmedzedzea ne gɔme